দাতা তহু জননীলে যে মন সন্ততি প্রজাপতি তহু যে দুহিতা হেলে জাত প্রথমে জন্ম হেলে তার তহু যে সুত সূত্র আদি চারি বর্ণ হইলে জন্ম বিশেষী কহিবা তাহা দেব তাঙ্কর নাম প্রথমে ভণ্ডার ঘর হেলে অধিপতি ভণ্ডারী বলিল নাম দেলে প্রজাপতি তদন্তে গোরক্ষণ গোধন সম্ভাଳ বলি দাতা দেলে নাম ততক্ষণে গড়িବାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଟ ପାଠକ ବଲିଣ ନାମ ଅଟଇ ଯେ ବାଟ ପାଠ ରାଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ କାପୁଡ଼ିଆ ଜାତି ତାହାଙ୍କର ଠାରୁ ଜନମିଲେ ହସିତନ୍ତି ଅମୃତ ଇଛୁ ଗୋଟିଏ ଦାତା ଆଣିଦେଲା ସେଇ ଇଛୁ ସମ୍ଭାଳ ବୋଲି ତାକୁ କହିଲା ସମ୍ଭାଳ ଅମୃତକୁ ବଲିଣ ବୋଇଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସର୍ବଦେବ ଗଣ କରିବେ ଆହାର ଏମନ୍ତ ବଲିଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ବେଦବର କୁମରକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତାମୁଡ଼ିଆ ଜାତି ଶଙ୍ଖା ଗଢ଼ିବାକୁ ଯେ ଶଙ୍ଖାରି କଲେ ଜାତି କଂସା ଗଢ଼ିବାକୁ ଯେ କଂସାରି କଲେ ଜାତ ଆଭରଣ ଗଢ଼ିବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଅମୃତ ପୃଷ୍ଠମାଳା ନଥିବାକୁ ଦେବେ ମାଳି ନାମ ଏ ପୃଷ୍ଠ ଘେନିବେ ହାତେ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ରୁଢ଼ ବଳି କାଟିବାକୁ ନାପିତ ଜନ୍ମିଲା ରୁଢ଼ ବୁଦ୍ଧି ଘେନି ଏକ କୁମର ହୋଇଲା ତାହାକୁ ଯେ ରାଣୀ ବୋଲି ଦେଲେ ନାମ ଗଠିତା ତହୁ କେଉଁଠ ମୁଖା ଜନ୍ମ ହେଲେଟି ତିଳ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ତେଲି ଜାତ କଲା ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯେଣୁ ତୈଳ ନଥିଲା ବଢ଼ି ଯାର ବଲିଣ ବାଣିଜ୍ୟ କଲେ ଜାତ ତହୁ ଜନମ ହେଲେ ଚାରି ଗୋଟି ସୁତ କପାଳରୁ ଜନମିଲେ ଜଗଲୟ କରି ଓଙ୍କାର ତୁଣ୍ଡରୁ ଜାତ ବ୍ରହ୍ମାଦି କରି କର୍ଣ୍ଣମୂଳ ଧରଣ ଯେ ଜାତି ହେଲେ ଜାତ ଭୁଜରୁ କ୍ଷତିୟ ଯେ ଜାନୁରୁ ବସ ଜାତ ଚରଣ କମଳରୁ ଯେ ସମାରୋହ ହେଲେ ସ୍ଥିତି ସମାରୁଣୀ ସଞ୍ଜ ଯଦି ଦାତା କଲେ ପ୍ରୀତି ତାର କର୍ମ ଜନମିଲା ଯେ ମନ ସନ୍ତତି ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ମନକୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଭୀତି ଜ୍ୟୋତିଷ ବୋଲି ନାମ ଦେଲେ ଯେ ତାହାର ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଖଣି ଗୋଟି ଦେଲେ ତାର କର ବୋଇଲେ ଅଗମ କଥା ଅଗମ କର ତୁହି ସ୍ୱର୍ଗର ବାରତା ମଧ୍ୟ ଦେବେ ନଈ ବୈଚ ବଲଙ୍କ କଥା ମତେ ପ୍ରକାଶ କର ତୁ ଦୈବଜ୍ଞ ବୋଲି ତୁ ଜଗତ ବୋଲାଇବ ହେମନ୍ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ହୋଇଲା ପ୍ରକାଶ ହେମନ୍ତେନ ଜ୍ୟୋତିଷ ହୋଇଲା ପ୍ରକାଶ ପୁରାଣ କହେ ଦୀନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ जमादि छाया जन्म चरित्रे चौतीस पाठक वर्ण भेद कथने नाम षोडश अध्याय की बोला सप्तम अध्याय श्री गणपति वाच कहउछन्ति महेश्वर गणेश को चाहि समरु जनमिला चमर जाति होई केमते चर्मरु से होइला संभूत एथिरे संदेश मते कहउछन्ति सदा
आबर शपथ गोटे शुणे गणेश फेरी न कहिला तते धीर सन्देश पंचा उचा जड़ा सब पिटा टणा रुणा भिणा गध खेचर सुकरा घुसुरी सप्त जाति जातक संचा उचा जगा कही पिटा चारि जाति गुणा टणा भिणा जे होइले छ जाति गध सुकर रखिले घुसुरिया जाति एथिले सन्देह तहु सुनरे सन्तति ए उचा जे उठै गछे संचा जे बताई पिटा जे लुहारिया नेचक जाति हुई जेणु से चारि गल्पु होइला स्तंभूत तेणु निज जाति बोली राजा करा ख्यात गुणा बल तेणु जे चमारत अंति एक टणा बोली मोची जन्म पाद कोटाक वीणा बोली करी जे तुला कुंभिनते एथिर सन्देश फेरी कहिले निजते एवं तेण 36 पाठ कहले जात 16 कोटी राशि श्रेष्ठ होइले स्तंभूत छपन कोटि जीवस्य आहारस्य न पावते तव आज्ञा भ्रमणे सुब्रह्माण्ड प्रतिभा